Mbe. Oke. Bruh. Guys, yuk ikutin Mahdi keliling Flower Dome yang ada di Singapura. Di. Hmm. Okay. Let's go. Can hear you. Good. Come on. You. Yes. Gedung apa tuh? Gedung apa? Kamu gedung apa? ya? Nama depan aku siapa? Siapa? Middle. Nama depan aku apa? Mahdi. Gedung apa? Satu. Gedung apa dong? M. Ontanen. Aja onta ini. Onta isinya. Wow. Wow. Lagi di mana, Di? Di mana, Dut? Flower Dome. Tunggu. Please be reminded that eating and drinking is not allowed in our conservatories. Kindly also do not touch our plants and flowers. We thank you for your cooperation and understanding. No. Sini ke ibu, ke abang. Sama abang.
Ini apa? Sini sini. Bruh. Itu bu, kayak chest, kayak lamp, itu padanya. Anan. Anan. Ya kita coba boleh lihat mana nggak dari situ. Oh. Ada tulisannya. Mana sih yang? Apa tuh? Bruh. Souvenir. Iya. Kalau mau ngeliputin deh. Sini deh. Mana? Tuh. Oh iya. Bruh. Sebuah salam. Bruh. Itu yang tadi ya? Jangan tidur mulu. Kanan, Bab. Kok dia minta di leher kita sampai kita.
Stop, ada orang mau lagi foto. Matahari. Horse. Mana? Oh iya, kuda. Mana sih kuda sih? Oh iya. Tuh, abang. Matahari. Lah itu mau matahari. Kan ada got kan? Mbe. Mbe. Mbe, mbe. Di foto di mbe di. Waduh, Arabian. Woi. Oh, alright. What? Hampir. Company could send the wrong one. The message said these are not the ones for order. Mana? Oh, panas. Oh no. Kan? Bapak lihat ada ikannya nggak? Ya, onta. Tadi mau foto. Oke. Mana? Kami dikasih sedikit juga, Pak. Kami. Aku. Bye-bye. Dadah. Bye-bye, sampai juga dulu. Bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. Mau makan apa, guys? Wah. Yes. Avatar. Wow. Avatar. Ini dia goyang ya. Lucu. Nah, let's go. Go. Souvenir ini di.